wakoze cyane kuba uri kutwumva. Aka ni ka kanya twariye Menya n'uyu usobanukirwe n'uwo ari we. Muri Menya n'uyu tukugezaho amateka y'ibyamamare tuba twaguhitiyemo cyangwa mwadusabye. Ni mu byiciro bitandukanye, muri musique, muri cinema, muri politike cyangwa se mu bukungu. Aha ubusabe bwanyu mu bucisha kuri email ya Menya n'uyu byanditse mu ijambo rimwe @gmail. Selassie is the champion. Uyu munsi paje yacu ya Menya n'uyu ifungukiye ku karwa ka Jamaica ku butaka butagatifu bwibarutse imirimbanyi y'injyana ya reggae, akaba umuhanzi icyarimwe akanafatwa nk'umuhanuzi n'imirimbanyi yo kubiba amahoro n'urukundo aho byarumbye ku isi yose. Ni Nesta Robert Marire, nge nditunga Peter, mushimiye kuba uri kutwumva. Build your mind on this terrain. Abarasta abakunda umuziki wo mu njyana ya reggae bari mu rujyano rwo kwibuka no kuzirikana intwari yabo Bob Marley, umuhanzi, umwanditsi, akaba n'umwe benshi bafata nk'umubibyi w'amahoro mu bice bitandukanye by'isi, abinyujije mu mpano y'ubuhanzi. Selassie is the champion. Aha ni muri Jamaica ku butaka bw'ivuko bwa Bob Marley. Ni tariki 21 Gicurasi 1981. Ni mu ruhumbirajana rw'abantu baturutse imihanda yose, abazungu n'abirabura. Buzuye ikibuga, abandi bararebera inyuma ya senyenge, reka sinakubwira, abandi buriye mu biti nk'inyoni. Aha bose bashagaye abateruye isanduka ya nyakwigendera Bob Marley. Bararirimba indirimbo y'agahinda, bose bijimye ku maso, bafite agahinda ko kubura intwari yabo umuhanzi babaririmbiraga bakishima. Inzira iganisha ku rupfu rwa Bob Marley yatangiye mu mwaka wa 1977 ubwo ibizamini byo kwa muganga byagaragaje ko afite kanseri yo mu ino ry'igikumi. Bob Marley yakomeje kujya ajya gukoresha ibizamini by'ubuzima kwa muganga. Mu mwaka wa 1980 byagaragaje ko kanseri yari yamaze gufata umubiri wose. Bob Marley nubwo yari abizi neza ko ubuzima bwe buri mu marembera, ntiyigeze atenguha abafana be, ahubwo yakomeje ibikorwa bye bya muzika ashyizeho umwete. Mu gitondo cyo ku ya 11 Gicurasi 1981 mu bitaro bya kaminuza ya Miami nibwo hatangajwe inkuru mbi y'urupfu rwa Bob Marley. Ni Menya n'uyu ukomeje gukurikira. Ni munyemerere dusubire hejuru gato. Bob Marley yagiye akoresha ibizamini byo kwa muganga inshuro irenze imwe, bareba aho kanseri mugeze, ariko nta hantu na hamwe bigeze bamubwira icyateye iyo kanseri. Bamwe bati yayitewe no kuba yarakoreshaga urumogi cyane ko yarufataga nk'ikimera gitagatifu. Herb is important, but herb is more important to the people who don't accept it yet, because abenshi mwembera ibyatsi muri bamwe mu bagize Rastafari. Sinzi niba uri kumva neza ibyo nshatse kuvuga. Twemera ibyatsi, ibimera ni ingenzi kuri twe, ibyatsi ni ingenzi kuri twe kubera ko nibyo kuri. Mvuze ko atari ibintu bitereye aho gusa. Iyo ubifashe mu bitekerezo byawe ukumva ko ari ibimera gusa, icyo nshatse kuvuga nuko ibyatsi ari byiza ku kintu cyose n'umuntu arimo. Kuki abo bantu bashaka ngo gukora ikintu cyiza kuri buri wese, abo biyita guverinoma, kuki bavuga ngo ntitugomba gukoresha ibyatsi? Urabizi ibi byose tubishunguye nta kuri kurimo, kuko bo bakeka ko gukoresha ibyatsi ngo bitere imitwe y'ubwigomeke. Abo ndabahakaniye kuko icyo bo bashaka nta kindi uretse guherana imitekerereze y'abandi kugira ngo bakore ibyo bashaka no kubafata bugwate mu bitekerezo. Ibyatsi bidufasha gusubira mu bitekerezo by'ahashize ukabasha gukora akazi k'uyu munsi ufite umurava. Ibyo rero bavuga byo kubuza umugabo gukoresha ibyatsi, urumva hari icyo bivuze mu bintu byose. But in the sense of why should you have to bow to these things? We all must sing. Aha byumvikane neza Bob Marley yavugaga urumogi kuko yarukoreshaga ku rwego rwo hejuru.
gusa wakwibaza niba iyo kanseri yarayiterwaga n'urumogi, iba yaramufashe kwino cyangwa yari guhera mu bihaha bitise mu maraso. Ibibazo nk'ibi nibyo abantu bagiye bibaza mu bihe byinshi bitandukanye. Ibi akaba ari byo bituma bamwe bavuga ko yaba yarishwe na CIA, ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi, Central Intelligence Agency. Aha bikaba bivuga ko yaba yarishwe kubera kwitambika gahunda za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko twabonye ko atakozwaga gahunda yo guca ukubiri n'urumogi kandi leta yararurwanyaga. Here's a guy by the name of Bill Oaksley. He is a retired U.S. and told that he had 2 weeks. Kuba Bob Marley yarishwe na CIA byashiwe na Bill Oaksley kukuka ke kanyuma ubwo yari agiye gupfa ari muri serum. Bill Oaksley wari mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'uko abwiye ko asigaje ibyumweru bike ngo apfe, yatangaje abantu bagera kuri 17 yahitanye, harimo n'umuhanzi wamamaye cyane mu njyana ya reggae Bob Marley. Oaksley mbere y'uko apfa yavuze ko yakoreye CIA imyaka igera kuri 29, akora nk'umutasi ushinzwe gukura mu nzira umuntu wese ufatwa nk'umugambanyi w'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Amerika muri rusange. Oaksley wari waratojwe kuba mudahusha w'umurashikarahabutaka ngo yari afite ubunararibonye mu kwica mu buryo butandukanye, nko kwangiza ubuzima bw'abandi mu gukoresha uburozi, guturitsa, gutera abantu imiti ibatera kanseri n'ibindi byaganishaga ku rupfu rw'abagenderewe. Bill Oaksley yavuze ko mu myaka y'1974 kugeza mu mwaka w'1986 yari umwe mu bantu batatu bari bashinzwe kwica no kurimbura abanyepolitike babaga batungwa agatoki mu kwitambika inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hirya no hino mu gihugu no ku isi muri rusange. Bill Oaksley mu kwica avuga ko yibandaga ku bantu bafite aho bahurira n'abantu benshi nk'abanyepolitike, abahanzi, abanyamakuru n'abandi. Bill Oaksley avuga ko mu bantu bose yishe urupfu rwa Bob Marley rukomeza kumukomanga. Urupfu rwa Bob Marley rwakomeje kuncira urubanza kuko nahoraga numva naramujijije ubusa. Bill akomeza avuga ko indirimbo za Bob Marley zakomeje kumushinja icyaha, cyane ko ngo yaje kuzikunda zikajya zinamufasha. Aya ni amagambo ya nyakwigendera Bill Oaksley mu ijwi ry'umunyamakurukazi wa televiziyo ya GN. Abandi bantu nicaga numvaga ntacyo bimbwiye, ariko Bob Marley yakomeje kungarukamo. Indirimbo ze zirankurura cyane kugeza ubwo numva nicuza. Marley yari umugabo mwiza, afite roho nziza n'impano yitangaje muri muzika. Babazwa no kuba ubuzima bwe twarabutwaye hakiri kare, gusa kari akazi kandi yari ku rutonde rw'abo twashakaga. Aha njye nawe turibaza Bill Oaksley yabigenje ate kugira ngo ahitane Bob Marley, kandi ubuvuzi bwo kwa muganga bwaragaragaje ko yishwe na kanseri yamufashe kwino. Njya kumugeraho nagiye nigize umunyamakuru wa New York Times, mu impano namuhaye inkweto igezweho ajya kuyigera. Aha niho urupfu rwe rwatangiriye, agishyira ikirenge mu rukweto, bagiteri zaramwinjiye mu nzara, virusi ya kanseri imugeza ku iherezo, aba arayakiriye. Ibyashobokaga ko yabisubiza inyuma kuko yatangiye kwangirika. Hari hasigaye ijoro ry'umuganga nawe utari kugira icyo akiza. Bill Oaksley nyuma yo kuroga Bob Marley ngo abinyujije mu rukweto yakomeje kujya amugenda runono akamenya uko yaraye, uko yiriwe, kugeza ku kuka ke kanyuma ubwo yatabarukaga mu bitaro bya Miami. The last time I saw Bob, before he died, he had removed the dreadlocks. Umunsi wa nyuma mubona yari yarakuyeho dreadlocks. Afite ibiro nk'akabuye gatoya, mbese yarananutse biteye ubwoba. Kanseri yari yarakoze akazi kayo. Umunsi Bob Marley apfa, Miami niwo munsi mubi nagize mu buzima. Urupfu rwe rwankukiyemo nkarugendana mu mutima. Nyuma naje gusa n'ubyakira kuko numvaga byari ngombwa ko mbikorera igihugu. But eventually I came to realize it had to be done for America. Nimenya n'ukomeje gukurikira ingendo itunga Peter. Bob Marley reka tumugarukeho gato. Amavu n'amavuko ndetse no ku rugendo rwe rwa muzika. Nesta Robert Marley wamamaye twamenye nka Bob Marley yavukiye mu gace ka 9 Mile mu mujyi wa St Anne Parish muri Jamaica ku itariki 6 Gashyantare 1945. Bob Marley yavukaga ku munyajamaikakazi ukomoka muri Afurika witwaga Cedella Marley Booker.
wamubyaye ku myaka 18 amubyaranye n'umuzungu Norva Sinclair Marley wakomokaga mu Bwongereza. Gusa ababyeyi ba Bob Marley ntibabashije kubana kuko se yahoraga mu ngendo ndetse aza no gupfa. Kuvuga Bob Marley atangira kubaho ubuzima bwa gipfubyi afite imyaka 10 gusa. Aho ni naho ubuzima bwa Bob Marley bwatangiye gukara yinjira mu bijyanye no gusudira ibyuma. Ibintu byaje no kumuviramo kugira ikibazo ku jisho rye ry'ibumoso ryaguyemo ibishashi by'ibyuma yasudiraga. Ibi ni nabyo byaje gutuma ariko uyu mwuga yishyirira ingufu muri muzika. Biba birabaye yinjira muri muzika bya nyabyo. Gusa ibi ntibyamworoheye kuko umuziki wa Nyafurika hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiwari wemerewe gukinwa ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo. Ibi bikaba byaramusabaga gufata ikamyo we na bagenzi be babirabura bari baritangiye umuziki bakazirikaho indangururamajwi bakagenda bacuranga mu muhanda. Nabwo bihishe kuko iyo baza gufatwa bari guhanwa. Za mvune z'abahanzi bahora baririmba Bob Marley nawe yahuye nazo. Mu mwaka wa 1962 Bob Marley wari ufite imyaka 17 abana na nyina mu buzima bwa gikene umunsi wa cyanya yandi ahura n'umuterankunga Leslie Kong wari ufite rebo yitwa Bavrel amujyana kuririmba kuri radio. Ahera kuri iyi ndirimbo Judge Not. Bob Marley yakomeje gukora cyane gusa kwamamara biranga. Ibi bitavuze ko yari afite indirimbo nkeya cyangwa se atakoraga cyane. Kuko mu mwaka wa 1977 yari afite indirimbo zigera kuri 350. Gusa ibi ntacyo byari bimufashije kuko amaramuko y'imibereho ye yakuraga mu ruganda rw'imodoka rwa Chrysler muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi wari ugiye guhindura amateka ya Bob Marley warageze. Mu mwaka wa 1973 umuririmbyi ukomoka mu Bwongereza Eric Clapton yaje kumva indirimbo ya Bob Marley I Shoot Sheriff arayikunda amusaba ko yayisubiramo. Iyi ndirimbo akimara kuyisubiramo yarakunzwe bituma abantu benshi batangira kumenya no gukurikirana reggae iyo mu karwa ka kure ka Jamaica. Ibi byatumye Bob Marley amenyekana cyane mu myaka 2 yakurikiyeho. Hasohoka No Man No Cry, yabiciye nayo bigacika. Ikaza no ku mwanya wa mbere muzamenyekanishije uyu muhanzi ku rwego mpuzamahanga. Nyuma ya No Man No Cry, Bob Marley yagiye akora uruhumbirajana rw'indirimbo. Zimwe zigakundwa izindi ntizikundwa. Gusa yarageze ku rwego rwo gutungwa n'umuziki. Umuziki wa Bob Marley ahanini wagushingiye ku kunga ubutegetsi n'abaturage ndetse no ku rukundo rwa One Love. Abavuga ibi babihera ku ndirimbo yaririmbye mu myaka y'1990 ubwo intambara y'ivangura ruhu ya apartheid yari yogoje Afrika y'Epfo. Yari hagati y'abazungu n'abirabura. Aha akaba aribwo yahise ahimba indirimbo akayita Africa Unite. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon and we're going to our father's land. Uretse niyo kandi hari niyo yise Zimbabwe. Yahimbiye iki gihugu cya Zimbabwe. Bob Marley uhamya ko yari impirimbanyi y'impinduramatwara ubundi we muri politike yarahagaze. Nje nta mutwe urwanya ubutegetsi mperereyemo bwanjye, ndi impirimbanyi y'impinduramatwara, urabyumva. Nje ntabwo njya ngendera ku bitekerezo by'umuntu habe n'umwe, nta nubwo nakwemerera ko ngereranya n'undi muntu. Nje ndi indwanyi ikoresha intwari imwe rukumbi ari y'umuziki. Aho niho hazaza ha Rasta. N'ahazaza. Yes, Rasta is a future skin. Bob Marley nubwo yapfuye yagiye arusimbuka kenshi. Mu mwaka wa 1976 mu murwa mukuru wa Jamaica Kingston, abantu 6 bitwaje intwaro bateye ku manywa y'ihangu. Barasa mu rugo rwe Imana ikinga akaboko ntihagira uhago. Gusa Rita umugore we isasu ryamufashe mu mutwe ariko ararokoka. Ni mu gihe Bob Marley ari nawe wari umuhigo mukuru
we isasu ryamufashe mu kaboko irindi mu gatuza andi atana amwinjira mu itako, ariko Imana ikinga akaboko ntiyapfa. Nyuma y'iri raswa byagiye bivuga ko iki gitero cyari cyateguwe n'umutwe wari ushamikiye ku ishyaka ritavuga rumwe na leta ya Jamaica. Gusa Bill O'Reilly, umukozi wahoze akorera CIA twagarutseho hejuru, wavuze ko ari we wishe Bob Marley, iki gitero yakigarutseho avuga ko byari gasopo bahaguye umugabo. Twohereje abasore b'abarashi mu rugo i Kingston, bamurasa isasu rimwe mu kaboko irindi mu gatuza n'andi atanu mu itako, ariko twari turi kumuha gasopo. Ibi ntiyabyitayeho. Igitangaje nuko nyuma y'iminsi 2 bibaye, Bob Marley yagaragaye mu gitaramo yari ari gutegura yise Smile Jamaica i Kingston, igitaramo yaririmbyemo afite ibipfuko by'ibikomere yatewe n'amasasu. I stuck him with the pin. We are the children of the Ndimo ngana ku musozo mu buzima bwa Bob Marley, yakundaga imodoka z'amavatiri zo mu bwoko bwa BMW, ndetse rimwe yajyaga abiteramo urwenya yishongora ati buriya BMW bivuga Bob Marley and the Wires. Gusa yabaga ashyenga kubera ko BMW mu magambo arambuye bivuga Bayrich Motoren Weka, urakaba ari uruganda rw'umudage rukora imodoka. Mu nzira zemewe n'amategeko, Bob Marley yatabarutse amaze kwemera ko ari se w'abana 11, yabyaye ku bagore 7 bose. Gusa hari andi makuru avuga ko yari afite abana basaga 40. Mu gitondo cya tariki ya 11 Gicurasi 1981 mu bitaro bya kaminuza ya Miami nibwo hatangajwe inkuru mbi y'urupfu rwa Robert Nesta Marley. Ibinyamakuru birandika, ibindi biravuga, isi yose icika ururondogoro ko Bob Marley yatabarutse azize kanseri yari yamukwiriye umubiri wose iturutse kwina. Tariki ya 21 Gicurasi 1981, abakenyera barakenyeye, abambara barambara, bambara amabara yiganjemo icyatsi, umukara, umutuku n'umuhondo nk'ikirango cy'abarasta, bajya guherekeza bwa nyuma Bob Marley iwabo ku ivuko muri Jamaica. Ni nansoreje make mu mateka y'iki gihangange mu njyana ya reggae Robert Nesta Marley. Mu gutegura iki cyegeranyo nifashishije inyandiko zigiye zitandukanye zirimo iz'ikinyamakuru The Breaking Times, New Times na JewishCulture.com. Ndeba n'ikiganiro cya televiziyo ya GN. God bless, peace and love. Take your trouble